Kavindani kandi ya Kenya yende na kukwatianiana ilembeta ya Afrika kutania muthenya wa ciana cia ilembeta hii kana Day of the African Child sei ni makulwa maikithia kana nimethiwa na mawithuluko mailu makuyana na kuya ciana cio kwa kukumbatilia kisomo kuimia inengo na uthaithi tanzia imwe ya kwa ilia uniwo hainena Kavindani kala watongwese tathi cha kutania muthenya uo kila chatoigwa kisaseni kimwana cha kusuvia ciana AIC Matinga ofisa munene muvea wa kusovia ciana sub-county ya Makindu na Kibwezi Peter Wambua ni wawetagana kuewa kwa ciana na kuyana kwasio kutengemea vanene mawithuluko mailu kuyanani kuoni livotiumbanitio niwe Kennedy Mulinge. Peter Wambua nenet na kutongwesya chathi cha kutania muthauni wenda sio nthema ciana kuinenga mawithuluko methianu makukwata kisomo. Uvathokana na owe weta ciana mbingi ta cio kwata ni uwa maswani ya maingi kana depression na kusoma kwithwa kwina thina. Mwana usuka ithia na mathina la makwetwa musumbu musi ta musuka ithia musi ni mwana ngiku aseme kwelewana maketa unge wa musi ithia yake ni munyusa kwa kuna nyake kana kauke isoma school na nundu wa mathina suka na ku ni laisi muno kalike bandu bathuku ta withia nikakwata na kinukita wa depression kanoka ithia ndakusania straight na withia ndakukala na andu nesa na ciana school ndakwenda onena namo nundu ya sindula sikivika musi kwa asitu ivoya muno waikala na ciana apart from kumia mbeso to mwana school kala na kana ukamana kana kilake kwetu kumsumbwa ni chao nikanoma ni undu kutethia kana. Judy Chumo ofisa ula ungamite kiseseki cha ciana ni wathuthia ene yenda kivathokanyo la makonete kuyanane kwa ciana kungama mwathani wo undu mwana kuendea kuemea mitwela ilite na kumakwata mbau kwisila kisomo. Mwana ti wa muradi kana mwana ti wa sponsor, mwana ni wa community. Kwa hivyo kila stakeholder ni wailete kwitha concerned na maisha ma mwana na masomo ma mwana. Kwa ona ma principals ma skulu ma head teachers ma skulu nitu umukulia withi utanamba kulonja mwana kuma skulu ni wamba kunena na musi ukamana kana ena mbesa cia kuibia mwana na etona kuikwa atendi kana withi tina lonja mwana kuma skulu na ekala musi kwa ibinda yasa nake musi ni walete kwikia apiti kumana jukumu yaku ni kusomethia na bai mundu ungi utona usomethia mwana nesa ekawe musi ndetagila cia kwatambune kanisa uthingilila wailu wa kisomo nzikayo ni cia kuya ciana valai kuenda vethiwa na wiananu wa kusomethia ciana cia mivayo yonthe tumate kutiwa hanaitina asi tukathachi ciana kwa wila twale kusomethia ciana citu Biblia ni kutuonia nundu ila twale kusomethia ciana ni cio thata ila twale kumithia ciana fees ni cio thata na indi itinani ukitha keitona kusoma nesa nikokorwa nila maswani maingi depression na depression ni disease like another no ukitha hii nikatona kwa metuki kana kakagwango akaweza sukulu nikakola nundu kiona alange mesoma na koka yikusoma mathana wa kana kailembeta Afrika waambie kutano wa miaka ni angili mama na kenda na miongo monzete na wasiana ile cia sukumie akisimia tianone ya muonde ya South Africa. Kuna mawe moko ni masilikali ya mokolo ni vinda yeu vala mbingi cia isi mathayo. Mutongo TV kuma Matinga Kibwezi kaunti ya Makueni. Nyineta wa Ken Mulinge.